football Titi part zanga som pasari na ngai thavele don ta ila James Rodriguez hian FIFA World Cup a chet that chorin club lian tak hel tu anei bel nualani kha khati lai khan ama du tu te khan an chu na hleya Real Madrid me po hi an bang lovani Real Madrid khan lak lu an du hleya an club president Florentino Perez ngei mai khapen chuakin ani khan James Rodriguez hi amin ta amin na tong kam mol mai kha Perez hian James Rodriguez ne na khan ti hian azota sum nge ro puina khoizo nge idu tin Rodriguez khan ro puina ka du jok tin a changa Perez khan ani chuan afel mai lom ni atia Rodriguez kha amin chiang le Real Madrid apan chan berpo khamituma anin dor na kha ani thu asoi ta hialani Perez khan sumania club ro puitak player ta ro puizo ka siam theitu Real Madrid anei boka James Rodriguez nena asi muthil te hi anei ve chuta chuan thiam takin Rodriguez hi du thlan tura peya tongkam tlem te mangin amin fel derani James Rodriguez hian kumsani sompali khan Monaco chua sanin Real Madrid azoma alaka beise sang ne masela beise angtak ero chuan apart chuak zauta lova lona akhel chua fo nuwa kumsani somni khan free transfer in achuak ta ani Real Madrid tan khan match za somni panga khelin gol samthum pasaria khunga assist somli pani nei telin goal contribution somsari pakwa aneya champion no moi ero achoi tam man le La Liga Super Copa de España UEFA Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi te achoi mana Super Copa ti lo phei hi chu tumkhat aya tam achoi man vekani he Colombian player hi alar tak lai khachuan ama beiseina asanga amel alo chelem lo bok nen fans lama po atlana zuala ma se athat tak hun ti tur ang chung kha arei lo hle heti chung hian a hlotling hle thunga Real Madrid no moi achoi nuala bayana po khan Bundesliga DFB Pokal ti te choin Sao Paulo a Copa do Brazil no moi achoi boka FC Porto a League no moi te Taka de Portugal le Super Taka no moi te achoya Europa League no moi achoi bok Envigado le Benfield ta na khelai point champion no moi achoya a hlotling hle Emmanuel Petit Arsenal legend jingami hian Cristiano Ronaldo le Lionel Messi chungchang te footballer ro pui tak te chungchanga ngai dan dang deu minol pui ngai dan lo deu anei vele tlat maya chu ti hian soin Cristiano Ronaldo hian goal sang khat atlin trep towa ma se ani le Messi in kara hian tunge thajok ro pui jok ti lam ka thlang ve don lova hetiang thil in zo te chu super kara enge idu ber eitura enge idu ber mei chelo duam taka hian tu ber hinge I khandon ti in zo ang velani Messi, Ronaldo, Pele, Diego Maradona, Michel Platini, Johan Cruyff, Zinedine Zidane te anni hawa hian du min thlantir su an vai hian kadu vek atiani Petit hi chuan a thaber thlang du lovin a thaber huanga player engemazat ada chung ho chu angkhatin a shur rual pop maya munam ti takin a thlir zui ta zokani Italian defender Rauru Materazzi ero hi chuan Ronaldo Nazario kha Messi le Cristiano Ronaldo chun fin angania keima chuan a thaberani ati ve thung Toni Kroos hi tuna hin kum samthum pangami chawlani ma sela in khel a chaw san towa a chung te kenga hun tam jok mangin chung kopa ani na zona na sa jokin anupui fanaute a in kol theita heti chung hian kongdanga malakna ala nei nual mai tunhaya Sport 360 a shareholder zinga ain ta luta hemi chungchang hi ama hian soin player then khatte thuron pe ka ton hriat atang nge ya anjin kongata na tangkai theitur hril theitura ka om hi ka phur le atiani Toni Kroos hi Sport 360 a hian shareholder ania ani hian broadcasting lam ti velem lo ma sela infami te jok thurona pethin dona Sport 360 kaltlang hian Toni Kroos hian thang thar kalzel turte nasa jokin apui theidon ani German player ro pui Toni Kroos hian grassroots football club dinin aminga Toni Kroos ti ama minga choitira hei hi akhel na thin Real Madrid omna khua Spain a Madrid khua adina Royal Football Federation of Madrid le Club Las Encinas Boadilanen anin thlun zom ani The Icon League ti mingpuin football manga in elna peng pakhat abua sai boka en nom lam in fiamna choisana lam hoi ni si ni in
mitam takin an chhor tangkai meka grassroots mai ni lo youth academy pa ngai podina chuta chuan no pangjan hi chuang in zirin no pangten an bor na sa hle hengba ka hian investment lampo atina sa a chungzinga chuan kumsang ni somni dai towa Cross Properties XXISL adin Madrid Real Estate Company adin hi tun thlengin ala tangkai pui hlea Germany ya Berlina bu khwar ka rental lam diu ka investment akal pui boka rebirth active anti Christian na lama malak na lian tham taka investment lian tham tak nei bokin company lian le langsar tak Adidas nen an thok dun mek boka contract lian tham tak nei mekin Hugo Boma sa po thuk takin ain tat lu tani heng kan soilo po hi ma alak na ala nuala alang sar zual tlang pui kan soilang mai chawani German pa Tony Crucian in khel acho san nuwa sumdo na lamte midang te tran pui na le ti ma so na lamte aban san lova achun zom zel ani hian akhosak arel fel thiam leya midang te po khosak rel fel thei turin atran pui mek ane Manchester United legend zingami Eric Cantona hian anram France hi ada sang lo hleya ti hian a soyani kha France football hian chanchin hlui soitlak anei lova keini hi khovela khopui pakhat atanga football club pani nei mi lo omchun kan ni nie mi puite hi chuan football hi an loma football fans tak tak po an ni ma se khopui pakhat atanga club pani nei nan chu chu atok zo chuang lova ke hi ko padeu towa chu wang chuan kathil clear dan alo thing ve de po ani mai theye ma se football raw nei khopa nung hi ke chuan ka du renga chu ngei chuan min khoi tak tak thei thin Paris chungchang soita ila he khopuya klapa hian PSG in Red Star tuna tha tayarli khelmek hi ka endu zok keima min hip tu zok anni ati Cantona hian France football adu khoplo zia asoina niya club lar tak tak omve bok ma sela khopui pakhat atanga club lian pani om theimia lo te hi angai mo hleya ramdanga chuan kho pakhat atangin club ro pui tak tak pani emo aya tamte aom thina France a ero chuan aom ve lo ti thayani Cantona po hian khopui pakhata club pani aom theilo ati om zia ber chu khopui pakhat atangin football club pani aom lo hrim ti nani lovin khopui pakhat atangin football club lian tak ti thei pani aom ve mia lo ati na niya hei hi France football adu khoplo na lian tak ane ma an so na ngai na an san zel theina tura poimo ma angai ani bok football in raw anei thei zia chu atui tak tak ta chuan kan hrethiam o me khatiang kha France football a hian Cantona hi chuan ahmu zo lova khopui pakhat atanga in hal tak lo chuak chumi ina rawa siam a en tu ta thin lung chung rilber zuk thleng phak ang chi kha Cantona hian France in anei lo amamo sia angai ani bere Manchester United legendang Wayne Rooney hian a club mangai chungchanga anin tin tharle na tura poimo nia a hriat hian a soya ka ngai dana chuan tuna United a om player som atanga som panga vel zet hi chu tuni pui huna hian an chuanga ya tul team hian na sataka in thlak thleng amamo ani tuna kan team a player om meka hi chuan ril ruput mang dik lo awanga mo phurna langam lo anom nuala ke hi chuan Bruno le Kobimai nu te ero hi chu ka humang he club a hian kalphung thalo tak zia thalo tak a om meka match khela tlom sela ale peka chuan ti in player te hian an soi mai zela khelmola na sataka bein chak duna anlan tir tur zo kani tuna an khel dan en hi chuan anat vong thei United a hian kum tam tak hun ka manga he team hian thatakin khel sela thatakin thil kalpui thei se ka du hle ka fa te po United Academy a hian kada ani atia Rooney hian United player zinga United rilru pulo an omti hi amu dana niya United tana khel om zia hrelo he club tana ti tak zeta khel lo zong pelova he club tana khel tlak lo anom nual thu soin tuni pui huna hian in thua hluai se adu hleya a club mangai hi mangai hlema sela beiseti sana chia tunari chuan angai lovani English club Newcastle tana Carabao Cup no moi choi jingami kum som sari chunga Newcastle in tua chungin elna a no moi an choi masak ber an thlenna tura gol poimo khung tu an tlar nung veng tha tu ni bok Dunbarn hian chanchin ngainom angreng dewaneya ama hi anopan lai atanga Newcastle than tu ni in a club tran a tuna hian a khel meka champion no moi a choi pui ta hial phei hi chu
alom pui om zual hle Englanda blita kumsang khazakwa somkwa pahnih khan mei ni kwa apianga kum in mei kha hian kum samthum pathuma pumdon ano panlai atanga atan Newcastle hian bultanin a football zin kong alu chila ain zirna masa academy azom masakani ma se kumsom pakhat mi lek ani lai Newcastle hian an chua zalena achan chu ahmahun englo hlea an ngai wang professional footballer ni tura chor chuak theilo tura an ngai wang ani kumsom pathuman in accident atoka akut zung tang achan hial akut dinglam zungte berdot hi achana then khachuan kan lo muthin mai theya lo chik lem lo mongai lo te po kan om chuan thalaka hian alang chiang viau ome ano pandeu lai hian Newcastle Academy in an kol chhun zom du lo pia lama indom kun na tur anei tam hleya an hausak lem lo awangin supermarketa mi thil lei khom sa ken sak tu kan rama chuan mutia kan ti ang deuh hi an nimayang chu in ang chia lo ma sela supermarketa mi thil lei khom loken khom saka chutianga in lo thin chuania chutianga hun mangpa chuan lekha azira football azir telbok ti chuan Herdley Junior sate AFC Blita te Darlington ate Ainzir nuin kumsang ni pakwa khan Darlington senior team ta na khel tran ta a hei hi senior levela bulatan na ania heti la hian 4th division an khela anla relegate zui kumsom pakwa apum don naya Fulhamin an la lu du ta lau maya Barn hian anar lo chiang le London club a hian na satakin ma asona athan athale zola bol khoi vel tele engkima Fulham a hian mason na acharna sa hle Fulham hian lonin anin toi siam tir thin boka kumsan hi som pathum khan lona a khelna Yeovil Town Championship khel turin ain pet kai pui ta hial tichon kumsan hi som palia Fulham hian pa ngai takin an chhor tana ma se Fulham hian contract an zia bel pui du talawa nol ani le ta ani kumsan hi som paruka Wigan an lo langa free transfer in an la lut heti lai hian Wigan lo hi chu ama be sei tu dang club anom mia lova be sei tu om chun lo thei lovin apanangai ani lo chuan in khel chol san bak ma bak anei lovani chu tiang din mun thalo tak duam lo tak ani chung chuan kumsang ni som pasaria Wigan hi tha division khel turin an relegate zuya azin konga hian khuwa awar lo thin le ma se atop san du big lova Wigan hi tha division a season khat chau aum pui mana second division khel turin promotion ahmu pui le ngal ache thanna hi club dangin muin kumsom ni paruk atlin kum ain her chwa meu chuan kumsang ni som pariata khan Brighton in an la lut vele ta a ma se Wigan a boklonin an chwa tir vele season chan velona a khel nuwa Brighton hian chhor zuin kumsom ni pasari apum kum khan English Premier League a Brighton tan regular starter ani ve thei ta chawani tichon kumsang ni somni pani thlasik lai January tha kumsom thum apum ma hratin Brighton atangin aklap mangai Newcastle apan le theita Brighton a achet thatna Newcastleian mu mai lovin yai tamia lo chungin an la luta anti swal lo chiang le Newcastle hi Champions League a khel phak puya kumsan hi somni pathuma kumsom thum pakhat apum nuin Champions League a match ma saber a khel zui ta bok PSG Mbappe le Luis Enrique te chenchil team ngei mai kha khami team laka khan Champions League a gol ma saber a khung bokani tichuan hunakal le deta kumsom thum pathum apum ma hratin Carabao Cup Newcastle champion puya champion tura rin kai lo jok ani chungin phu takin champion no moi a choi puya man of the match choi moina dongin kumsom sari chunga Newcastle in dual chungin elna a champion no moi an choi masak ber an thlen theina tura tholok ber te jingami final match khel thaber ni in anu loka kumsom thum pathum apum ma thau hian kumsom thum pani mi ani mek lain England tan khel tura ko zinga atel zui ta boka England tana la in lan ngai reng lo hian melung thar anai ta zel Denburn hi azin ko ngai tu awang hian beidon na oma po abeidong du lova chel takin rim taka thokin ati shama ti sham na nun a hlotlin puita ane Liverpool left back Andrew Robertson hian anram Scotland tan Inland tamber ni atum thu asoimau maya tuna hian match somriat Scotland tan hian khel to hin ani aya Inland tam hi player pani chawan oma tum samkwa pakhat Inland Jim Leighton le tumza pani Inland Liverpool legend Sir Kenny Dalglish te anni Robertson hian soin Kenny hena karon kalania o tiin a record ka khum nai thu ka hril atia
Kenny Dalglish laka a in ti thei tran viau to ani a seibelna Scotland ta na khel hi nuam ka tia team kem te hi anuam maya ka thei anga tam heram tan hin khel katuma tum somriat ka in lan tling ve tamai te hi katan chuan thamatling ati ani Robertson hi tuna hian kum samthum pakhat mi ania Scotland tan record thar siam thei turin inland tamber ne thei turin hun tha ala nei ti achianga ma se ama hun a hriat lova a in liam emo ko tlak lova awmani chuan atum ram a thleng lo ve thei tho ma se tuna alan dan chuan atum ram a thlenna chance hi asang le English Premier League club Chelsea hian player upalam an leidu to lo ti thei khopin player no pangte te an hruta club malam hun thui tak tu na tanga siam an duwa ris langam khopin an huai sen boka chumia chuan tun hnaya inremna an nei pui kumsom pasari mi forward player Giovanni Quenda le kumsom ni mi defensive midfielder Esugo te hi ti felngai angte ti felin an lei felta a Chelsea hian no pang talent thatak nei an nei belta ani ma se transfer kongka honlai ani lawa wangin player pani te hian London a puan thwa tel turin an nga hret atul dona Esugo hi chu season kal mek zoa Blues a hian ain pulu thei dona Quenda hi chuan season tharlo om tur tluan hi Sporting Lisbon a khel mek na club a hian loan in a khel chhun zom thung dona chumi zoa chuan Blues a hian ain pulu chau dona ni an pani hian Portuguese club Sporting ta na khel mek an nia Quenda kumsom pasari mi zok hi pawn maktadwe somli pali tling thei turin Chelsea hian an leya kumsom ni mi Esugo zok hi pawn maktadwe som paret point pali in an lei thunga hei hi Sporting in an club website kaltlangin an tar langani chu wangin kumsom pasari le kumsom ni mi mana abel khomin Chelsea hian pawn maktadwe somruk pani point pali vel an the chuaka sum an seng tam hle Chelsea hian engwangin nge player upalam lamang lova no pangte te kumsom ni potling manglote kumsom ni pel or angte anlak vak kan ti chuan club kalzel tura club system bel tura shual min zai andu wangania chubaka chuan cherpui tlin zual dewa sumsiam nana mantam zoka hral le chutianga sumsiam pun na man ruwa atana man tangkai chuan tumani player anlak lo jinga hian an chel lui deuh tlat an chua phalmai lo tur angchi anom ngei dona ma se then khat hi chu an kol rei lem lawang an hral le don hemi chungchang hi han tui tam vak po achak om hle maya ma se heti china hian du tok ri photang transfer thuleng kan soi ma in nizan in khel tele zanin in khel turte soikai talokila nizan khan ram then khatin football match then khat an khela chungzinga chun India po telin India hian Maldives chithum final neya he match a hin India ta Rahul Beke Liston Kolako le Sunil Chetri ten goal khat theu khungin Silonga India in friendly match a khela hian ramtana in khel chol san to Sunil Chetri alokir nuin India tan a match ma sabera goal ron nei le ngala Sunil Chetri kumlama upave to tak hi India tan ala tangkai hle Chetri hian ramtan in khel a chol san nuwa India in center forward thatak nei lovin hunaman chun zoma chuting kara chuan Sunil Chetri hi kaukir le niin ani hian nizali somriat parian nuwa India tan goal a khung vele ta ani ti hian kumsom limi Sunil Chetri hian India tan goal somkwa panga akhung ta khovel pum huwa poin ramtana gol khung tam zual zinga aming hi alang zui ta zel nizana in khel dang te hi chu an lang sar lutuk lo boka soi chun zom ta lo mai la zan ina hian ram sang in match an khel chun zom dona chuta chun Asia Khomol puya FIFA World Cup qualifying round an khel dona chuta chun alang sar zuala Australia in Indonesia ma chonin Japan le Bahrain anin ma chon dona South Korea le Oman in ma chonin Qatar le North Korea point ma chon dona Saudi Arabia in China ma chon don bokani Asia Khomol puya FIFA World Cup qualifying round hi voi chanudar ni le mini somli tang khan khel tranin Darli le minute nga ate Darli le chanve ate dar ko le chanve le zandar som pakhat le chanve ate match rang hian khel don ani FIFA World Cup qualifying round na vek South America Khomol puya match thum khelani dona ani hi chan naktu jing lama an khel dona naktu jing Darli le chanve Paraguay le Silain ma chonin daruk le mini som panga Brazil le Colombia nin ma chonanga naktu jing dar saria Peru le Bolivia anin ma chon don bok Africa Khomol puilama po FIFA World Cup qualifying round zan in atangin an khel chun zom le dona he baga hian Australia lama po match khat naktu jingdar sari le chanvea an khel don ani
heng baka hian UEFA Nations League khel chhunzom tura awm boka zanin dar som le chan ve ate zanlai pel dar khalle mini som panga ate Nations League hi an khel dona inlan tur langsar zual hi soita ila dar som le chan ve hian Armenia le Georgia nin machonanga Turkey le Hungary anin machon don boka dar khalle mini som panga hian arwalin match engemazat an khel dona chuta chuan Croatia le France anin machon dona Denmark le Portugal in machonin Italy le Germany anin machon dona Netherlands le Spain in machonin Ukraine le Belgium anin machon don bok ani Guardian in tar langin Lille tana khelmek English midfielder kumsomni palimi Angel Gomez chu West Ham in laglu tumin an dora West Ham hian kar khata pound noi khatlo tirin huamin contract an offera ma se hei hi Angel Gomez hian pomdu lovin an hnolani Gomez hi season kalmek thleng chawli la contract nei ani awangin free transfer a laglu thei tur jinga tuna hian awmek Italian chanchin buten tar langin Arsenal chuan Fiorentina atangin Italian striker kumsomni pangami Everton a lo khel to ma se hlot tling ta lo hi laglu an tum thar vele Sky Sports in tar langin Manchester United chuan Bundesliga atangin striker pani laglu tumin ma an lameka RB Leipzig atangin Benjamin Sesko an beiseya Frankfurt atangin French forward Hugo Ekitike kumsomni pani mi an beisei bokani Sky Sports vekin tar langin Manchester United in RB Leipzig atangin Dutch midfielder kumsomni pakhat mi Xavi Simons an beisei thar veleya ani hi United hian laglu ngei tumin ma an lamek ani Spanish chanchin buten tar langin Real Betis chuan Manchester United nan indorin Brazilian forward Anthony Chungchanga in ramna nei an tuma Real Betis hian Anthony hi lonin an ho meka an tangkai pui hle angeta leian du awangin United club how to tenen hian an indor tamek ani Football Insider in tar langin Bournemouth chuan Club Brugge tana khelmek Belgian left back Maxim de Sipar kumsomni palimi chu laglu an tum meka Hungarian fullback Milos Kerkez kumsomni pakhat mi hi chel thei anin beisei chi lawa chu wangin Bournemouth hin athlakna turin Belgian left back hi an beisei ani Mirror in tar langin Atletico Madrid chuan Argentine forward Julian Alvarez kumsomni pangami chu zorlai ani lo thuan tar langa Liverpool in Julian Alvarez an beisei ti thuwa than nuwa Atletico Madrid hian an forward hi an chuatir phal lo thu an tar langani Spanish chanchin buten tar langin Chelsea English forward kumsomni pathum mi Noni Madueke chu Serie A club AC Milan in nipui huna laglu an tum don Melin tar langin Chelsea chuan tu nipui huna hian player som pakhat zet hral an tuma chungzinga chuan Raheem Sterling kumsom thumi te kumsomni pariat mi defender Ben Chilwell te po an telani hei baka hian Chelsea hian striker thar laglu an tum dona chumi atan chuan player hrawna atanga sum an laglu te man tangkai an tumani Spanish chanchin buin tar langin Barcelona chuan Argentina le Inter Miami forward Lionel Messi kumsom thum pasari mi chu kem nawa kumsangni somni paruk hian khel tir le ngei an tuma an fachuam Messi hi Barca hian laglet le tumin rohmanna an siam mek ani Fabrizio Romano tarlandanin Real Madrid chuan Spanish defender kumsomni pani mi Raul Asensio chu contract thar zia puyan tuma Real Madrid hian hun rei tak dai contract zia thar puya nget zoka thlun nge an tumani team tokin tar langin Real Betis chuan Leeds left back Junior Firpo kumsomni pariat mi chu nipui huna free transfer in laglu an tum dona Dominican Republic International hi season kalmek thleng chawli cha contract nei ani awangin Real Betis hian laglu thei ngei po anin beisei hle ma se La Liga club dangten an beisei ve boka wangin Betis hian elpui an nei don ani ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se